Imao sam potrebu ovo da podijelim sa vama. Osjećam u posljednje vrijeme veliku nelagodu dok upravljam automobilom po kiši. I onda se tako najčešće, jer mi padaju razne misli na pamet, parkiram pored puta i želim da podijelim sa vama ono o čemu jednostavno počnem da razmišljam. I svi znamo da život nije simulacija. Kad nestane stimulacija, sve bude kalkulacija, kao kapitala akumulacija. Jedino se uz osjećanja popravlja situacija, ali i cirkulacija. I nema spekulacija, svakom prija pozitivna devijacija. Čemu ondulacija ako nestane korelacija sa onim sa kim se preživjela i izolacija? Možda je zbog konfiguracije nestalo ljepše interpretacije, a da izbjegnete partnerove manipulacije i vratite stare relacije, sve zavisi od vaše aktivacije. Ako, kojim slučajem, osjećate miješanje tuđe vizualizacije i pitanje je trenutka kad će doći do gradacije, otriznite i vi one dobre stare aspiracije i razbudite neke zaboravljene asocijacije. Da pokažete da ste dio moderne civilizacije obavezno, izbjegnite surove balkanizacije, spriječite birokratizacije, gomilu papira i neviđene zezancije. Ide ljeto, prošetajte obalom našom ili pođite do Dalmacije, upriličite sebi degustacije svega, pa i vina. Ili uz raznobojne koktele razgledajte apartmane i hotele. Nije stvar znanja deklinacija dok traje demonstracija onog što ste mislili da više nije moguće. Ipak se svijet vrti oko teme goruće. Ili ste ili biste. Ako već partneru rekli niste, onda su stvari više nego čiste. Sami sebi možete biti dekoracije za polaganje ljubavnih disertacija. Nećete imati ispred imena MR ili DR, ali će biti lijepo, recimo, FR. Možda upravo neka takva eksploatacija vrati vjeru u osjećanja sa početka priče. I partner je možda bio drugo neđe i za očekivati je da bude miran. Više neće da viče, shvati i onda godine piče, a iskustvo se samo kroz aktivnost stiče. Zato sistemom eliminacije izbjegnite generalizacije. Sjetite se svake ugrožene grupacije. Da nestanu frustracije ili čak i one pogrešne glorifikacije. Kome trebaju mačo feminizacije? Ako poštujemo brzinu gravitacije, doći će do harmonizacije i sve bolje i muške i ženske ejakulacije. Zato, bez dalje samoizolacije, tijela ne vole kalkulacije. Previše vremena trošimo uz gledanje televizora i uz gomilu čipsa. Ne budite stipsa. Vrijeme je da se oslobodite emotivnog gipsa. Razmrdajte tijela, budite drug, okrenite krug. Kad vam zatreba, skrenite i u lug. Oranjem uz renovirani plug proširite vidokrug. Prirodi treba više reda, oraha i meda, kasnije prija bilo koji nabitak uz dosta leda. Bojite se da će neko da gleda? Niđe ne piše da se zbog posta treba uzdržavati rado viđenog gosta. Bacite podozrenje ispod mosta, zanjišite klasje, nek polje bude prepuno žita. Vi ste nekom salaš iz malog rita. Život komponuje hit do hita, uz tradicionale i malo modernog bita. Evo, primjećujem da stade kiša. Ja ću sad da upalim auto, pa ću vam opet nekom prilikom stanuti ovako pored puta i podijeliti s vama. Adio.